Pozdrav drugari, 16-terac, nova emisija. Ovu emisiju snimamo zato što sam podstaknut jednom temom, juče sam to pročitao, ali prije toga sam ja to znao u jednom slučaju, ali sad je ovo baš u meni probudilo ono da nešto kažem na tu temu. A to je slučaj ovog malog Filipa Bilbije. Filip Bilbija, ko možda nije čuo, nije pročitao ovih dana, Filip Bilbija je dečko koji igra, to jest igrač koji igra u Nemačkoj, igra u Paderbornu koji se sad bori da uđe u Bundesligu, ja mislim da su drugi, treći tu, i znači koji ima 25 godina, nije, znači on klinac neki od 16-17, 25 godina ima, koji je totalan anonimus što se tiče našeg fudbala dole, niko nije čuo za njega, ništa. Znači, dečko 25 godina koji je juče ili prekjuče, ja mislim juče, je dao 4 gola u utakmici Paderborn, mislim da je Magdeburg, mislim da je to, ali Paderborn nema veze, znači u Cvajti. I cijela Nemačka piše za njega. Jutros čitam da Paderborn već ima 3 ponude koje čekaju 6 meseci za njega. Hannover, Stuttgart i da li je bio Bayer Leverkusen, 6 meseci već su postali ponude, normalne milionski iznosi su u pitanju i Paderborn njega drži da bi ušao u Bundesligu, ali on ima, znači za sad ima 17 golova u Cvajti. Cvajta, ko još ne zna, Cvajta je faktički druga Bundesliga, koja na svakoj utakmici ima minimum po 15-20 hiljada ljudi, negdje 40. I jednostavno, ona je 6. ili 7. liga po kvalitetu u Evropi. Znači, računamo prve 5. Bundes, španska, italijanska, engleska, ko već ide tu. I znači, ona ide, druga Bundesliga, jača i od belgijske, i od holandske, i od poljske, i od češke, i od, znači, Cvajta. Tu su sve bivši Bundesligaši. On tu, momak, ima 17 golova do sad i ima, ja mislim, 9 asistencija. Dečko je 25 godina. Zadnju utakmicu je dao 4 gola gdje su pobedili 4-3. Cijela Nemačka piše o njemu. Jutro sam kontaktirao prijatelj jedan moj dobar i u Hamburgu. Tamo i oko fudbala je on u petljanu u te stvari. Mlađe kategorije, agentura i to tako, tu se malo bakće s tim. Tako da on kaže, jeste, i u Nemačkoj cela štampa i svi to pišu za njega i pričaju. Sad se vraćamo na početak teme. Zašto ja to pričam? Pričam zato što i svom sinu govorim koji je sad napunio 17 godina i znate kako u tim godinama idete gore, dole, padnete malo s formom, nema ta konstantnost kao u 20, pa i u 25-6 pa propadne neko, nema ga 6 meseci. Tako da on je sad igra fudbal i u Švedskoj je igrao i u Češkoj i dole kod nas i on tako penje se polako svojim putem i jednostavno ja njemu kažem, u glavi uvek ima i nešto. I sad ovo pričam i za roditelji koji slušaju, koji imaju malu decu, igrače, neke buduće i to tako, i momci koji to možda gledaju. U glavi imaj. Bolje da ti budeš i isplivaš gore kad imaš 21, 2, 3, 5, nebitno, i traješ. Znači, traješ, nego da budeš projekt sad, ovi turbo agenti što ih nabijaju kod nas i ove novine i to sve, 13 miliona, 15 miliona, on je najbolji, ja sam pravio ove video o tim stvarima da se više ne ponavljam. Znači, nemoj ti, dobro je da neko eksplodiraju 18, ali ovi svi koji su sad na tapetu o kojima čitamo 13 miliona, Messi, Avdić, Veljko Milosavljević, Nedeljković, Mimović, oni su svi sad već Anokić, već djecu neko od 16 godina, 10 miliona, 7 miliona, 3 miliona, alo. Nema ništa od toga, vidjet ćete, evo, gledajte ove snimke, bit će na YouTube-u i za 3-5 godina, gdje će oni biti? Nema ih. Nema ih. I ovo silom pozivanje, to samo može kod nas silom pozivanju reprezentaciju. Nedeljković ne igra već 2 godine skoro, uopšte nema ga u ekipi i ti njega zoveš za reprezentaciju, ti igra beka. Znači, to je nešto, ali to samo kod nas ima. I to da kod nas je realno, kod nas ništa nije realno dole. Ništa. Evo ga dečko, što ga neko nije snimio? Ne igra on od juče, nije on postao juče igrač.
On je znači zadnji, kaže ga od 18 godine do 25 je zadnji, to je 5 i ovamo 7 godine, kaže ga i zadnje 5 da je aktualan, igra cvajtu. Da li ga je neko pozvao za neki prijateljski meč da ga probamo? Niko nije. A pozivaju se brat od Samardžića, poziva se Mimović, poziva se onaj što nema minutažu tamo, poziva se Kataji koji ima 185 godina već, znači poziva se Halo, o čemu pričam? Andrej Ilić, naš momak koji je u Union Berlinu, koji zadnje 2 godine igra top. Jutros čitam da Union Berlin se oslanja na njega cijelo vreme i zbog njega su i van ispadanje i to sve. Ima 11 asistencija i ja mislim 4 ili 5 golova. 11 asistencija. Znači, on je dobar igrač za ekipu, a i daje golove. U Union Berlinu, znači ne igra on na Malti. U Union Berlinu, znači to je top igrač. I vi zovete igrači iz Vojvodine, iz Zvezde, Kataja, zovete... Znači, to se vidi, kod nas je samo guranje i guranje i guranje i guranje. Ko nema nikog da ga gura ili ko ne interveniše za nikog, on može tu igrati, nema ništa od toga. Nema ništa od toga. U Evropi je već drugačije, u Češkoj. Znači, ti ako pokažeš kvalitet neki, znači, ti si tu, ne možete niko pomeriti. Kod nas nema to veze. Trenirate jako, igra neki drugi zato što on ima agenta, ima neko da ga gura i to je to tako. Tako da, zapamtite, Filip Bilbija, dečko ima 25 godina, eksplodirao je, sve novine pišu za njega. On će sledeći transfer u nekom jakom nemačkom klubu i on će biti igrač još narednih 10 godine, držat će nivo. Tako da to je to što se toga tiče. Svako dobro i pozdrav.